جه برنامه کرد ویزیون دنگ امریکا لو واشنطن پایتخت افدمو همی دمن و باش جالي مجي سلاف وريز بينرين هجامي برنامج خارج عراقي دس بي بكن وزير درفاية أمريكا مايك بومبيو سردانا عراقي كر وبسروك عراقي وكار بدستين حكومة عراقي را كومبو جبو گفتگو کرنا روشا هرمي وبتايبتي درباري چالاكين إيراني ين بقف لسر هرمي وأمريكا د سردان کاران گهاندی وزیر دربه امریکا مایک پامپیو بو بغداد دانستان دگل سروک عراق برهم صالح و سروک وزیر عادل عبدالمهدی پیکینان و لسرمجارین سیاسی و آبوری و شر دجی تیرور و باندورا ایران لعراق راوستان. پامپیو گوت مرما سردان بو هایدار کرنا ریبرین عراق لسرگفن بردوام زیده دجی هزن امریکا و پاراستنا سروری عراقیه. زور گرنگ کس مای خود به دولت دا نکرد. او هرشکرنه به سر برجمندین ولاتکی دی لعراق نجهه قبول کرنه. مال سر چندین مجارندی آخف که دوی کار لسر بیتا کرن وکو نهیلان پاشماین داعش که هشتا لعراق چالاکن. سردانا پامپیو بو عراق پتوندی که قایم به تنگجا دگل ایران هیا پشتیگرا دوی یا جزایان و ناساندنا هزین پازدارن ایران وکو رخستیه که تیروریست. دبر سبب سیاره دا اگر گفن ایران بسر حکومت تا بغدا هبن پامپیو گوت نخیر لیدوی ایران دو جاران هزرا خوب بکت جبری هیرش کرنه لسر برجواندین امریکا لحرمه. سردان من با عراق او پینگاوین وزارت بروانی پیامن منه با ایرانیان گمده خیط روشکی دا ام بروانیش خوب بکن او دوی ایرانی دو جارا هزرا خوب بکن جبر هر رشکی دجی برجواندین امریکا. سروک وزیر عراق عادل عبدالمهدی دو کنفرانس روزنامه وانی هفتیانه دا پشت راست کرد که ولات وی نبشک جهورکیا واشنطن و تهران. عراق بر پرسیار لسر رگیری لهر هرشک دجی حوالن وی ما بگیری هیا رازی نابین لسر هر هرشک دجی عراقیان و بیانیان یا بالگوزخانه یا هر کمپانیه که ما هر دم یه پشت راست کری عراق نبشک سیستم جزایان یا هفرکین ولاتن دی. هر وسا عبدالمهدی راگهان عراق نقشه پروژه که زور مزن به بهای 53 میلیارد دلاران دگل کمپانیا پترو چاینا و اکسون موبیل یا امریکی هیا و پروژه بودما 3 سالانه ولدم کانیزیک به بیتا بجه کرن. سردانا پامپیو نقشین ریکفتنا پترول به آوایی که به جزاین امریکا دجی ایران و هیا. 2 سال و گرا و کشانا امریکا جاری کفتنا ناوکی دگل ایرانی سروک ایران حسن روحانی گفن دوباره دست پیکرنا زاخ کرنا یورانیوم لدم 6 روزان دا اگر ولاتن هزدارین جهانی نگهشتن شرط و مرجنی یان ری کفتنا سال 2015 فرانسه و بریتانیا و آلمانیا کانالا که تایبت بو بازرگانیا و گوهاستنا دراوی دگل ایران درست کریه دانه کفته بر جزاین امریکا لی امریکا گمان دخته سر کفتنا نقشه اوروپیان جگرا وزیر خزینه امریکا دبیجت اف سیستم بو اوروپیان زحمت بیت بجه کرن. اوه زحمت بابو اوروپیان به کردار رابن به تایبت کو او دبیجن اموی لگور بیوان ریگریا بر هفگرنا دراوی بو تروریسم کار بکین. بزابین امریکا لحرم پیامک راستا و خوی آراسته ایران دکد و هوشداری ددد دجی هر زیده گاویه که بسر برجواندین امریکا. شیردوان پاراستنان اجتماعی امریکا جان بولتن به دور و جشبری سردان پامپیو بو بغدا هنارتنا گشتا فروک هلگر ابراهام لینکن بو کنداوی راگهاند. بولتن ده بیان نامه که داگود امریکا لدیف شرک دگل ایران ناگرد لی آماده برسه و هر هیرشک بدد. راپورتکا کانالا NBC نیوز ده بیجتن لشکری امریکا فروکن B-52 و گمیا USS لید گولف و هلگرا موشکان تکون دراگا و گمیا 7 وینگز. سیا کروس هلگر هنارتنه هرمه ولاتن یگرتین امریکا دبیجت هر هیرشک جالی ایرانه و یان هر هیزکا آلی گراوه لروش حالاتا ناوین و برسف به هیزکا مزون و قایم اعتدان. خالد فتاح دنگ امریکا. د کمبونا لگل پارێزەرên خۆ de rêberê Partiya Karkerên Kurdistan PKK bang li hêzên Sûriya Demokrat Hesedê kir ku pirsgirêkên xwe li Sûriyê bê tundutujî çareser bikin. Ev yek çi qas mumkîn e di welatekî wek Sûriyê de. Ji bo şîrovekirina vê mijarê û berî ez derbasî stûdyo bûm min ev pirsû hin pirsên din di vê derbarê de ji nivîskar û şîrovekarê siyasî Ehmed Qasim kirin. متشكين د گوتن عبدالله وجلان دا ندی یعنی عینی نامه خوی 2013 دوباره کر
لگور روش نه و گوهرتن نه چه بونی وک حسد بناف کرد کو دبه به ترکیه را به تندوتوجی علاقه دار نبه دبه به دیالوگه به دبه به نرمی دبه به حساسیت ترکیه ده هیلا اسایشی دا يعني وك يعني قبول بك رزيلي بكري راحتي بده تركي يعني او نامه بمن عبد الله اوجالان خواست روشي بگوهره مرحله بقناغ بگوهره اگر حسد به عبد الله اوجالان بکه و قندیل به عبد الله اوجالان بکه و ترکی جی برسوه که بده نامه عبدالله اوجالان از دبیم و روش بگو هستن برای باشه ما یعنی هر حال آخافتن باشه یعنی دیالوگ و آشتی هر دم باشه لی دروشه که وقت سوریه دا که هزین سوریه دموکرات هسته بخوشی دناویرا ترکیه و سوریه دانه افجی دو آلین دجبرن دوی شر دم دریجه وی والاتی دا اگر هسد ترکیه راضی بکه و دمه دبه رژیم اسد راضی نکه اگر رژیم راضی بکه دیگه ترکیه راضی نکه یعنی هسد چه قاسه و بانگه دکاره پیک بینه لسر عرده انا و امریکان کانه آلی کار به دوی مسئله ده امریکان و روسیه کانن آلی کار بن جبو و کریزه نابرا حسد و ترکیه دا جهوله راکه اگر وانه که یعنی کریز کورتر و گریکا و گلکی زحمت دبه یعنی یان حسد خود تسلیم رژیم سوری که یان روی ترکیه واره شرکی نه به توازن نابر هزن حسد و ترکیه دا پیک واره یعنی او نه امریکا راضیه نه روسیه راضیه بده از بیم گله که آلی کار بن برای امریکا یعنی هول دایی جبو دیالوگ دنابر عین پیاده و ترکی دا چه ببه لی حتی نا نگیشتی آستا که کو ارینی لسر بکرن جو آلی ترکی دا ام دزانن کو هول وان دم داوی دا جی هول دبن کو هرمه که نافچه که آرام لباکور سوریه چه به شاندی امریکا لترکیه بوبری چند دمک شاندکی وان لو دره بوجبو آخافتن لگل ترکان روس دست وان دوی مسئله ده هیا تدبیجی پیوندی وان تشتین کدبن به آخافتن رزار اوجلان هیا از باور دکم او هرما آرامی کو ترکا گوتیه کمن ده 2012 ده گوت هاو دا اونو کام بو بکرا جبر ارینی لسر تن نبو ده آجی ناف دولتی را بوجی آنها جی ترکیه دخوازه لی ارینی دی سال لسرتنه نه امریکا قبول دکه و روسیا جی بشیوه که دین دخوازه ورگرینه یعنی بشیوه هفیمانا ادنه یعنی اوجی چه نابه ترکا جوه قبول ناکنج خواه یعنی او پروژه نار سری پروژه شونی پروژه هر سری شونی کریز زیاده کورو کور بکن یعنی چاره سری د چاره سری پسکریکا کردا ده نه چاره سری یعنی ترکیه هر 3 کیلومتر د سینور سوری دا یعنی او این کریز خرابتر دکه کورتر دکه کریز سوری جی بخوار خراب دکه ما قی رژیم هیرو یان سبب قبول بکه ترکیه و بکه یعنی خلق سوری قبول بکه انا روجلات فرات کناب لید کن نه تنه کردن و مكونات الدن خلق السوري تيران بالتبايق قبول ناكن تركواري جبال تجربة عفرينة لبر جافانا يعني او كاسي كود كابنيكي چطت كابنيكي نا دولت دستلات داریه دکی. ولی که احمد بحثا پیکاتیان لعالی روجلات چمی فرید دکی دزانن هست دجی حوالبندیه که جوان پیکاتیان پیکتی نتنه کردن رژه کردان دناف دا باشه او دستلات دارن لی پیکاتیان دن هنه هر وقت آنی زمان تدبیجی اف بانگا اوجلان چاوه کاربه اری کرنا هست دی ورگره دمکی دا کنه همی کردن دناف هست دی دا پیکاتیان دن هنه و رنگ نل
لەگەل ئۆجلان ئەرێ نەکەن. أنا حسد بخواجي يعني بري وجلان ونامه داخله وله حسد بخواجي دبي آمادن چارس يعني ديالوج تركارا بكن و توجي دناف جناف خراكن حسد بود يعني هر وهولد ده لتركيا قبولنا في حتنها جبال تركيا حسد بپاده حسبينه پاده گرد ده بپاكك دبينه ترورة شر دنابري وانو باكك ده يعني المسألة جي بهوا گرداي يعني حتى کو اگر هريمه کی آرام چه بکی و ترکی دور کبه یعنی کشه چارسر دبه پاکه جوله راد به رانا به مسئله گیش کی مسئله کردی و گریدای اگر مسئله کردی نیست که ببه چارسری کی جیرا ببینن چارسری بکن نه افشار دمینه و نه ابناکوکی دمینه و نه تند توجید نابري كردا وتركا دمينه باشه احمد يعني هر حال افخال زلال بوله او باوكي تايبت دبيجه برا خدوري تند تجي خن تند تجي نتنه تركيا يعني ودمدا قالوا تدبيجي اوجلان دخوازه كو حسد تند تجي بالرجيم اسد رجينك اگر رجيم درباسي هريمن وان بو جخا اوجلان ويجي دبيجه يعني اري نماك بالي تركيا ود كجي بالي سوري كو وقتی دبی پاراستنی خاک ترکیه و سوریه دبی به پاراستن یعنی پارچبون چه نبی نه ترکیه نه سوری او به نرمی نیزی که هر دیاجی ببید اف بشک بوجه فیوینا رزدار احمد قاسم هندکارن درجیه و لسر مالپرا دنگی امریکا بشوپینن اف جی راپورتک د درباری کاریگریا مدیا جواکی لسر روشا سیاستا امریکای به چاوا سروک امریکا کاری بو تویتر بکار بینه بو سیاستا خو نه جی تی دیتن گو کاندید دموکرات بو هلبجارتنی او جی دخوازن وگاوی باویجن گلو مدیا جواکی د سالن تی ده کار سیاستا ولاتان بک سیاستا کسان کا بهوره لوی راپورتی تماشا بکر وینین آجال نافمال نشان دیده. لگل دنگ دران وینین سلفی دی اینستاگرامی دا روشینه. یعنی جلیستیک استرانن بیونسه تپش نیار کرن. سری که نو کو بکاری خوبگینی دنگ دران دمدیا جواکی دا. او دبه آلیکان جبو حسب کرن و باوری به درستیا کمپینی هبه یا کو براستی دکاره جگلک آلیان و ده یک دمده تف بگره. جبو پیگه هک سیاسی هبه هر وها ستایلا پیشنگی دردخه و کسایتی امروف نشان دده. دما هلبجارتنین 2016 دا کمپینین هلبجارتنی دمدیا جواکی دا سر جرین دین وکه ایمیل و مالپران داستاند بو. بو گهاندنا پیزانینان بودنگ دران. نزیک چارک ایجی کسین بالغ بویی ددما هلبجارتنان دا برکا مدیا جواکی بربجارد شوپاندن. پلاتفورما هری باش بو سروکی تویتره. پر جاران بوی رهجدارین سیاسی دده. سیناتور کامالا هاریس د پیشبرکیان دا پرانید فیسبوک و تویتر دا دردکوه. لیج دروی میدان دموکراتان شاردار پیتا بودجج برای انستگرامی گلک دهید شوپاندن. چروکن انستگرام یبوین جهک براستی خلک به چندین ناوروک و مجارن جدال کم دمن و باندور لیکدو دکن گوشارن تویتر ین روزانه نابینن. وال لپشت هند تویتن گرینک ین هیلاری کلینتون بو ین کو لسر ترامپ دهاتن وشاندن. او دبیجه دارتنا استراتیجی بنگه خواج کسایتیا بربجاران دستینه. از باورنا کم کاملا یان پیت انستگرام وکو جو بایدن یان برنی ساندرز بکار بینن او جدا دجین و کسین جدانه. جبروی چنده پیدا کرناریه که بو بکار اینانا پلاتفورم دوی لگور دنگ و باوریا وان بید و او کلیلا سرکی یا بربجارانه. نه انستگرام زیندی یا کول 2016 دا نبو بربجر دکارن راست بریا تلفونا دستیل گلدنگدران تیکلیه دانن و پرسو برسفدان انجام بدن. اگر تو به رکلامین کهونه شوپی هفبر بکی او به خرجیه و حتی لهمبری رکلامین استراتژیین راگهاندنه گلک چیتره. وال دبیجه هروج لسر پلاتفورمین مدیا جواکی جوینن دانوستاندنان هنه لسر آست هرمیو و لسر آست دولته. او دید هلبجارتنین 2020 دا جیکی گلی برفره وگرن.
گل امریکا تهنیه دیالوگیه لسر سوشال میدیا تو وها سوشال میدیا بکارتینی از باور دکم دگل ترامپی اوه نما وکه فرسندک دموکرات بهیوینه کوبریا مدیا جواکی اوج بو سروکاتی لیستگی قازانج بکن. پارێزەرê berê Serokê Amerîka Donald Trump dest bi cezayê 3 sal zîndan kir bi gunehê ku ew alîkar bûye di dayîna pereyan ji bo bêdenkirina du jinên ku pêwendî bi serok re hebûn berî hilbijartinên 2016. Michael Cohen dibêje wî bi fermana Trump yase bin pê kiriye. Agahên bêhtir di vê raportê de. Roja Duşembiyê Michael Cohen ji bo bingehekî taybet yê herê ewlehîdar ya federal ku 120 kilometran li bakurê Rojavayê wilayeta New Yorkê hate veguhastin. Parêzerê ji karvedayî ev yek bi rojnamevanan re ragehand berî wî bibne bendîxanê. Ez hîvît kim li dema ez veger me vebû nav mal û hevalên xwe neheziya biyaniyan û zordarî û direw di welatî da nemînin. Bi zelalî mebesta Cohen serok Trump bû. Ew parêzerê taybet û cêgirê serok bû li rêkxirawa Trump berî salekê. Robert Mueller ku şêwermendekî taybet e bi hevkariya hindek nûênerên din yên federal tawanên darayiyên wî û belgeyên desthebûna kempêna navbera Trump û Rusya eşkere kirin. Michael Cohen li ser neh tawanan hatiye sucbar kirin. Bi nedana bacê, nevehî gotin li Kongresa Amerîka û binpêkirina helmeta komkirina diravî. Her wesa pênase kiriye ku $280,000 bertîlî daye bo bêdenkirina du xaniman yên ku îddia dikin Trumpî digel wan peywendiyên neşerî hebûye berî ew bibite serok. Lê hêşta zûr heye li ser bêta axiftin û çavereya wê rojê me ez rastiyan par vekime ve. Trump û şimareyek siyasetmedarên komarî bizav kirîne gotinên Cohen bi newehî derbixin ku gotina wî ew mirovek derewîne. Ew gelek diro kirin lê perbalkêj bû ew li ser yek tiştî nehî nekir. Ew got çi rekeftin bi Rûsya re nebûye û min got ez heyîrî mam çima wî li ser vê çendê jî nehî nekir. Li rûniştineka guhgirtinê li Kongresê li meha du Cohenî pênase bi şaştiyên xwe kir û hojdariyek bo komariyên li dora Trumpî derxist. Hindî kesên li dîv Trumpî bi çin wekû kuran zêdetir bibin dêkevne ber hemû nexweşiyên estê da. Jimareyek darûdesteyên Trumpî bi tawanên ciyawaz hatîne sucbar kirin û hindek ji wan îsal wê bikevne ber dadgehîkirinê. 3 salan zîndanî bo Michael Cohenî hatiye vebirîn. Lê Paul Manafort ku rêveberê kempêna Trumpî bû wê bo 7 sal û nîvan bête hukm kirin. Boy heye ku Wezîrê Dadê William Barr ji aliyê Kongresê ve bête tawanbar kirin. Hekerbêt û Banka Komîteya Civaka Jûrî ya ku Muellerî li ser destêwerdana Rusya li helbijartinên 2016 nivîsî bû vekişîne. Cigirê Serokê Amerîka Mike Pence di gotina xwe de siyaseta Amerîka ya nû ji bo Venezuela diyar kir got ew karin piştevaniya xelkê Venezuela bikin piştî rûxandina Nicolas Maduro. Hefteyekê piştî hewildana têkçûyî ji aliyê Juan Guaido ji bo rûxandina hikûmeta Nicolas Maduro li Venezuela. Cigirê Serokê Amerîka Mike Pence gotina xwe ya yekem da di derbarî çakkirina siyaseta Amerîka ya derve bo Venezuela û di gotina xwe de pêşniyazên xwe şand ji fermandarên leşkeriyên Venezuela re got destên xwe ji Maduro berdin û got sizeyên Amerîka pêwîst nake got hetayî be. وەکو جوڤاتا نۆنەرا لێبورین دایە هەر کەسێکە تاوانên şerî nekirbin, welatên yekgirtiyên Amerîka dê pêdaçûnê li ser kêmkirina cizayên li ser wan kesan bikit ewên beravanî ji binemayên destûrî dikin. Pence rixne li Îran û Rûsya kir ji bo rola wan dê pêşgirtina Maduro de lê belê wî anî ziman got kesekî mîna rêberên Kubayê yên komünîst piştgiriya wî nekirine. وەکو مەدیتێ لە هەفتەیە بووری بریارên sereke yên peywendî bi pêşeroja Venezuela hey li havana têne wergirtin û hindek jî li Caracas. Venezuela ne tenê dardestê Kuba ye belku gelê Venezuela barimta Kuba ye.
لی کنگرس امریکی جی سناتوری کوماری ریک سکوت رخنین خواه لچین و روسیا دکه جبر پشتوانی وان جه مادورو ره. دوی امتر داده بگهین که مادورو تاون بارا بکشتنا خلکین سیویل زاروکین بچوک و جبر سیبون دمرن. سروکی روسیا ولادیمیر پوتین و سروک چین شی جین پینگ پیشگیری مادورو دکن یک و سیویلان دو کجا. جگری سروک پینس گوته گو امریکا آماده گو آلیکاریا خلکی ونزویلا بکه جبو پاشروجه که روناکو باش پشتی رو خاندنا مادورو. جمارك مزنا كردين عراقي دي صالين حشتي دا جبر ظلما رجيم صدام حسين رفيابون تركيا وجورجي هاتن أمريكا لباجار ناشفيل الولايات تينيسي بجهبون باملير ما لناشفيل سردانا هن مالباتان كر وان بيرانين خوين ويدمي وگراندنو بحثا آليكاريا كوش أمريكا ورگرتي كرن. پشتی سال 1988 لدیف بریارا بغداد گوهریش بنسر باکور عراقی قل سر کردام ناو انفال ویدمی سروک عراقی صدام حسین بو و لسال 1988 به هزارها گندین کرده هاتن انقلاب کرن و ویران کرن. هجمار 100,000 پترج خلکی سویلیه بیگونه هاتا کشتن ویدمی کوچا میلیونی چه بو و کرد برف دولت بیانی چون مینا ترکیه و ایران و گلک جهندی ید بیانی 1988 پشتی شرق عراق و ایران بدمایی هاتی ام الگندابی طبعا جیانا گندابی برهنگه همی قوات و جیش عراقی هاتا سر منطقه ما یا کردستانه ام شویل روین تقریبا 2 شب و 3 شب و 3 روز ام بیا هاتین حدا گشتنا و جوی نقوشی حدا گشتنا حدود ترکی پشتی ام الویر سیار کرین ام برینا کمپا تقریبا 4 سالا اما اینا بنچادر اول کمپا میردینه هر منظمه که هات باید یا خیری ما محاولات کردن بدخل قلبن وسین که ام شوی کم پیدا کردین واسه چی بی که نوین در کردن بو امریکا پشتی سال 1992 ناو چندین کسان لکمپا میردینه در کتی بو امریکا پریکا چندین رک خراون خیرخازی لولایت آیدهو دوی روژه دا خیزان فعاد دیوانش میردینه در کتن و برف امریکا لولایت آیدهو آکن جیبون که فعادی جی بحث کردم چوی ولایت که ایدهو هم بری نویره هم چند عائله بین الویره هرش ما کفیله کبی و امش مطاری را کرین نما لغت زانی نوان لغت ما زانین یعنی تشتک من ازانی هم کرین از سیارت خدا و هم برین امال وقتی هم برین امال جامعه را یعنی وقتی ما دیتین انسانیت شنیکا مروف زانی بشر الویره بقدره او قدره وانا با مجرتی نم لغت وان زانی نویه مزانت بابا منو دایکا من اختیار بین کس نبی صبریان نتاد ویره امرو اینا بسیار کرد گودی نشول جالیا کردی شمی و ماستره هندک برادر هاریکاری مکل ویره بوما جه پیدا کرد و هاریکاری کرد من مال خوینا ویره نشول و اوشینگی ورش بجاش نوتو پنجی حتی هنکه عمل نشول شی دوای ئەوەی کە ئەمە هاتینە ئێرە پێش ئەمەش کوردەکانی تری لێبوون کە لە ساڵی 91ەوە هاتبوون هاوکاریەکی باشیان کردین بەدەمانەوە هاتن دوای لێپرسینیان لە چۆنیەتی و هاتنی کوردەکانی ساڵی 91 ئەوە بوو دوای جۆنۆسایدی کورد لەلایەن ڕژەمی سەدامەوە ساڵی 88 ناسراو بە ئەنفالەکان کە ناوچەکانی گەرمیان و بادینان بەرکەوتن زیاتر بەشێکی زۆر هاتن بۆ ئەمریکا و بەشی زۆریشان بە شاری ناشویل کەوتن بەهۆی ئەوەی کە پێش ئەوانی ساڵی 76
دوای نەکسەی ساڵی 1970 زۆربەی کوردەکان کە لە ئێران بوون ئەمەژێکێک بوون لەوانەیە کە لە ئێران لەو کاتە ناویشمان دەچوو کە بێن بۆ ئەمریکا بەس باوکم وتی ئەمە ئەگەڕێنەوە شۆڕش دەکەین ناهاتین بەڵام زۆربەی هەندێک لەو کوردانەی تر لە ئێرانەوە هاتن کە گروپیان ساڵی 1970 ئەوە هین دەبینن نە کوردستانە ئەوە ئەمریکایە لە باژاری نەژڤیل ی سەرەپیلەتە تونسیڤە کوردان کوردستانێک لە وێرێ چێکریە و ناوێوەیە کریە کوردستانە بچووک باراپتری کوردان لە وێرێ ژیانێ دکەن هەروەسا دناواوی باژێریدا کوردان gelek تش داناینە وەکی مزگەفت و وەکو فرۆژگەه و هەروەسا خارنگەه و جهین سەر چێکردنێ و مینا چێکردنا تڕۆمبێلا و فروتنا تڕۆمبێلا هەروەسا دبیتە ماڵبەندێک بۆ مەزنترین دەڤەرە ئاکینجێن کورد لە ئەمریکا لە ساڵە 1976 تا 1996 کوردان قەستە باژارê نەژڤیل ی سەرەپیلەتە تونسیڤە kiriye û berdewamên taneha lê niha Nejvêl Tunîsî ya berniyaseb Kurdistana biçûk Mêvan Hesen Nejvêl Tunîsî Tevgera feminîzm yan jî mafê jinan li Efrîqiya pir çalak bûye û xebatên xwe li ser wekheviya jinan û parastina wan ji tundutijiya seksî û civakî dike. Lêbelê li gorî vê raportê dibe got nirînên cêwaz di derbarî vê tevgerê de hebe girêdayî coğrafya ya cîhanê. Kaberê xwe bidin vê raportê. Jinên seranserî Afrika daxwaza gorankariyê dikin derbarê mafê jinan, destdirêjiya seksî, wekheviya darayî û derfetin wekhev di rêberatiya siyasî de. Lê profîsor û nivîskar Gwendolyn McKell ji Zankoya Georgetown dibêje, jinên Efrîkî bi şêwazê xwe yê taybet daxwazin xwetînin holê. In the US, women often think feminism means I alone. Li Amerîka piraniya caran feminîzm bû jinê tê wateyê gotinê divê ew biryarê li ser jiyana xwe bide. Lê feminîzm li Efrîqa gelek ciyawaz e. Feminîzm li bame bihêzkirina jinê ye di nav keltûra wê de. Şingray Matoro ji Zankoya Rhodes li Afrika Başûr dibêje peyva feminîzm berê li Afrika peyveka nerênî bû. Feminism one is considered to be Feminizm yek peyvekû tenê li kesên di taxa navendî da têkirin yan jî kesên pêst spî. Du gelek kes şaş feminîzm fêm kirine di hezra wan de feminîzm wata dijî mêran yan jî dijî çanda xwe ye. Ji ber vê yekê gelek jin nikarin li ser feminîzmê biaxivin ji bo kes nebêje ew dijî çanda Afrikî ne. Piştgiriya mafê jinan ji bo çendîn mêran tiştekê tirsnak e. Lê Kwako Muama, profîsor li Zankoya Emerîkî dibêje, gerek ev heste bû mêran durist nebe. Divê em wêyekê dest pê bikein ku ji peyva feminîz netirsên. Baş li wê peyvê têbigehîn û bizanin ku mafê jinan mafeyê giştî ye. Ew her wisa dibêje ku li çendîn welatên Efrîkî bo nimûne wekû welatê Rwanda, jimara jinan ku endamên perlemanê ne zêdetir e ji hemû welatên dinyên cîhanê. Dr. McKell dibêje, gelek pêşketin li Afrika çê dibin. I'd say beginning about 20 Di bîst salên borî de min di gelgelek jinan axiftiye. Ku piştgiriya gelek tevgerên ciyawaz dikin. Bo nimûne li Efrîqa Başûr jin beşekin ji ANC. An ku Kongresa Neteweyî ya Jinan. Ew her wisa dibêje, ew niha dibînin ku gelek ji parlamenterên seranserî welat jinin û ew hewl didin yasayên li ser erdê biguherin. Heftemîn Festîvala Şanoya Amedê roca yekşemê bi dawî hat ku tê de jimarek şano hatibûn pêşkêşkirin. Berfirehî di vê raportê de. Festîval ji aliyê şanoya bajêr a Amedê hat rêvebirin û bajarvaniya mezin piştevaniya wê kir. Festîvala ku 26 Nîsanê dest pê kir û 5 Gulanê de bi dawî hat, 11 lîstik hatin pêşkêşkirin. 7 lîstik bi Kurdî bûn. Festîvala îsal Bexşê lîstikvan, nivîskar, berhêner Mehmet Emîn Yalçınkaya kirin. Ku ew neh mehverê ji ber nexweşiyekiran koça dawî kir. Hevserokên bajarvaniya mezin û hevserokên HDP jî
beşdarê vekirina festîvalê bibûn. Hevşaredar Hülya Alukmen dibêje tekoşîna şanoya bajêr a Amedê nayişbîrkirin. Tarî de wan rojê nexweşte wek fanûsek bû ronî dida em ji wek hînkînîka gora wî fanosê diçûn dihatin lê em nedişevitin em ji nû de dihatin afirandin. Şanoya Amed vî avayî nirxek pir bilind e. Gerek vî berxwedan vî sekna wî qet neyişbîrkirin. Bi giştî 12 lîstik beşdar bûn, 4 ji wan Tirkî bûn, 8 wan Kurdî bûn. Bi rastî ji ber ku salonên mezin de niha em vê festîvalê dar dixin, eleqeyek pir mezin heye. Yani temaşavan bi têra xwe hinekî têrî şanoyê bû vê sezona û dawiya sezonê jî ji xwe. Yavuz Akkuzu serokê nû ê Daireya Çand û Hunerê a bajarvaniya mezin e. Ew 2 salên dawî ji bo şanoya Kurdî weka salên xerab bi nav dike û dibêje îsal şanoyên ku di demên xerab da alîkariya hevdûkirine bûne mêvanên festîvalê. Şanoyên ku ev salên xerab, ev salên 2 salê xerab ji bo şanoya Kurdî yê ku piştî qayyûm şanoya bajêr hat girtin paşa em çûn galeriya me ciyek ji xwe rava kir li wê demê de yê ku komên ku alîkariya me kirine yanî turneyên me çêkirine yê ku hatine vira alîkariya şanoya bajêr kirine me xwest ew komana em bigînin ev û wan komana bi lîskên xweş em bigînin ev û ew komana me xwest di vê festîvala heftemîn de bin me ew pêk anî wek seyar sahne wek tiyatro împro wek mekema İstanbulê şanoya jiyanan û wek şa performans me giyan devdû û tiyatro Boğazçî û xeynî wî komek ji rojhilat me giyan tevdû û komên yê wanê teatra mencel û şanoya bajêr me giyan dev ev ruhekê wisa bû yê ku alîkariya hevdû kirine demê xerab de alîkariya hevdû kirine me xwest festîvalek wisa pêk pê. Lîstikman Berfîn emektar jî dibêje piştî 2 salan li navenda Kongreya Çand Amedê şanoya nîşandane û di hemî lîstikan de hol ji aliyê temaşevanan tijebûne. 2 sal me şanoya bajêra Amedê festîval çêkir ve derê salona me gelekî piçûk bûn yani 8 kesî bûn. Li wê derî jî me salon tijî dikirin lê piştî 2 salan şûn da li Kongre Merkezî bi navê wê em dibêjin Çand Amed cara yekem em ev festîval vê derê darxist. Hinekî tirsa me hebûn ez dikarim ya bibêjim ev salonê mezin wê tijî bibin an tijî nebin. Bi rastî jî dîsa gelê Amedê xwedî derketinekî gelekî mezin çêkir û gelekî baş xwedî festîvalê derketin hemû lîstik tijî bûn û lîstika li Kongre em bi hezar kesî lîstin ev ji bo me serkeftinekî gelekî mezin bûn. Xecîcan Farqîn, Dengê Amerîka, Amed. Belê bînerên hêja bi vê raportê ji Amedê em kişin dawiya vê bernamê heyanî bernamak dinê bimînin dixêr û xweşiyê. Her şad bin.